Kua timata te kura, kua timata hoki ngā kaupapa here hou. Ēnei kaupapa here hou, kua whakatairanga he te kawanatanga hou, he mea kua mahi ke mātou i roto i ngā kura. Hei tā te perenea te kawanatanga me whakakorengia ngā kura i ngā waia pūkoro me te mahi i ngā marau matua. Arā ko te pānui tuhi me te pāngarau. Ko tā te tumuaki paimuri a tahupaki, kua mahi rātau i e rā āhuatanga mai rā anō. Te haupapa here ngā waia pūkoro, ana kua roa mātou o tēnei kura, e kohi ana i ngā waia i ngā ata. Engari, e hari te mea kua tino aukati te whakamahinga o te waia. Tētai atu o ngā tikanga i konei, me he mea kai te pirangi te waia, me waia atu ki te whānau, mō tētahi mahi rangahau rānei, ko te pātai noa. Nō reira, kua waia haere ngā ākonga ki e nei āhuatanga, me te mōhio ki te take o te tūkanga nei. Moku ake, tau i tonu au nā reira e pirangi nei o taku waia. Hioi anō ki te titiro, ki te take nui, e pai tēnei ture. Nā runga anō i nā ka homai taku waia ki au, e kore au aro ki ngā mahi i mo i te aroaro. Ko te kōrero kanohi ki te kanohi, tētahi o ngā tino painga. Nō reira ka hiki te mahunga, ka kite ākaru nei etahi atu, ka tākoro, whutupōro, e hari te mea kai te noho ki tō rātou ana e mahi ana i te waia. Mo te tuhi pānui me te pāngarau e ai ki a paki, nui ake i te toru haora rātou e aro ana ki aua kaupapa i a te rā. Ko, ka reo te pakurata ki te tuhi me te pānui. Engari, ina i hia nei au te puta ki ngā whare wānanga. A me mahi inei momo mahi kia whai huarahi pai i te waka puta au hei raukura. Ka whai ngā kura auraki i ngā kaupapa here a te kāwanatanga, engari herereke ngā kura kaupapa Māori aho matua. Kei ia kura tōna ake tino rangatiratanga. Mehe mea ka whakarite rātou i tētahi kaupapa here, o enei kaupapa, kei a rātou. I timata te kaupapa here o ngā marau matua i te timatanga o te tau. He oi, hei te wahanga tuarua, me whakatau ngā kura i o rātou nei ture mā ngā waia. Halle Taite-Pitama, Tahu News.